buka buah kesemak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masak pohon nih, mantul ya. Enak, nampak wajah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget ya Allah. Manis banget. Dia ada rasa pepaya, rasa apel, rasa anggur, rasa stroberi, rasa sawo, rasa nangka. Kalau di Malaysia namanya pisang kaki. Kalau di luar negeri namanya buah persimon. Kalau di sini namanya buah kesemak. Buah dari Korea.